2021 11 may Taciklerдің Kurası жүгі менен Kırgızdın өкмөттөрү мынтип мамлекеттик адамдар сопровождение кылып алып өткөрүп бермекчи. Алып келатат ноокаттан бери кептир азыр. Номери жок, Scania жүгү менен запчасть деп ататтар. Азыр мына шопурлар тосуп турат бу жерде. Assalamu alaikum, Samela qavmi. Mana kontrabanda Bishkekdan keldi ekan, 3 ta fura Tajikniki. Kelingizlar, qaytaga qarab olingizlar. Mana qarangizlar, biznikilar g'ichiy bo'lyapti. Kelingizlar. Kelingizlar, va yel ko'pchilik bo'lsin deb o'tadi. Bak zarat normalde tartma. Tajikistan. Вообще uyatdi, neng bura 11 may saat 6:30 Batken.